Yabona uphakela umthakathi ngingu eyimi bezovela athule lento ayenzayo. If ever unamandla yena na le crew yakhe acabanga ukuthi balungisa izwe, eZimbabwe akufani nala inale freedom le ukuthi niyakhona ukumtshela uRamaphosa afuseke Msunu Kanyoko wathini thini. Phakela umthakathi akusila amasimbi wadla everyday la awuphuthu. Lapho ngifuna ukukutshela eqinisweni elihle kakhulu. Ungenza yonke into ongabe uyayicabanga. Sithusele thina lapha ngoba nithembele ezobhamu lezi lathola inkululeko laphiwa zona. Ngale inkululeko yakhona yaphuma ebaleni elimhlophe. Ithe makufanele ukuthi iqhubeke umuntu omnyama abe nenkululeko kwala kukhona kufasisa khona instead of ukuthi kube lula kuze kube ngcono kube lo muntu omhlophe wayekhona. Mangihamba uyekwenza lamasimba wenza nalabo abantu hamba nabo lapha hayi ukuthi phakathi ngathi eGwanda ngizoba sengihambe avele eWest niklisena ngekufiki eWest niklisena ngekufiki nje cross line lena nithi border nje cross ne bridge iline lo lena nje divide South Africa in between river uLimpopo river ujampela uthi nje Zim side uthi uma uthi uyaqala nje ubone sokubona usuthi ubona usuhlangana ne-social petty spam khuluma any shit khani uzobona kahle ukuthi indlebe bachayela indlebe ngapha ngempama kuphuma ubomvu lenga yokushaya duze nelihlolele ngako ukhalelele ngapha njengomthakathi Antoni uphakela umthakathi manje kuyokushaya ihleli ngapha ukukhala umthakathi ungizwe. That's why selokhe lolonga kahle seqala ungathi uyayigoqa indaba yakhe ngoba uyakwazi ukuthi usemenyiwe le sefuna ukuzenzela ukuthi athole lokho kwama Solombani phela kufaka esikhwameni akwazi ukuwondla umndeni wakhe vele uzokuthola ngale in a space of 2 days 3 days nyana athole labo ma 30,000-40,000. It's a lot of money. Kodwa wena phakela umthakathi nxa uthi vele uyazi ukuthi awuyindawo kodwa uma ungakulinge uthi uyacrossa lapha iWest kude kakhulu iWest nikliseni la sifika sidle khona inyama yembuzi ungakayi nje kuyofika kubo Gwanda and stuff kubo lapho vele nyabuso uhambe kakhulu nje use ucross line lo liyani lithi nje uthi nje manje sengibuza inside uzibona usukhipha ipassport bese ukhuluma any shit bawushala indlebe ngaka uphuma ubomvu lenga bekushaya empama sozo kungathi kule amakhwela akhala so endlebeni. Ngiyacabanga ukuthi thina masiza lana laphana kwabuywa lapha akudlalwa akufana la ukuthi niyathuka upresident nje useke Msunu Kanyoko umbupho ukuthuka anyone uthi Msunu Kanyoko lengale leyampama yakhala ikhalela ukuthi uthuka omunye umuntu uthi Msunu Kanyoko ungizwe yazi ukuthi kumele pay attention my process yale ayikho shit ezofika ikhulume ngale engafike engasuka lapha esuka le izivuno sitshintshane mashi freedom yasala ngapha komfula ngalo pay attention ngale baba akudlalo lapha libona linasibaleka siza ngapha sodinga amadlela alihlaza ngapha siyazi ukuthi simbiso ikhondla khondla ngale onta mayipheqeki okhanda nintshelo kwakhe odansele sami isiginci ningacabanga ukuthi sizoyenza ngale ndlela esitshela ngalo besithi abahamba wefixiza hamba wena ulifix ubone hamba wena mawufuna sishintshane kunikeze yami ID na uthi unikeze yakho nihlale lapha mina onuyele uyolifixa ngembona ukuthi uzosurvive yini nobusuku obuyiwana mbona usurvive uyobuhambile bakulandula bakini
akulandula straight. Those guys, they are not taking any shit. Ikaka nje abayilokothi nje bayinuke nje. Ngicabanga ukuthi ngale ku right. Khuluma nomaphosa wenu lo. Nabombeki nabo bonke ababehamba besiya promote amavoti ngale. Uzwa njani thina masasivotela umuntu? Akuthi asivotanga. Savotela uTsvangirai lapha. Uqeda kumvotela umuntu usethu nguye usumfaka embusweni ewinile. Ubone kushawa yena. Wena usoba yini? Bathi koshishala isihlahla esimanzi. Koba njani kwesomileyo? Wena uyilese somileyo baba sinokuthi asidingi na paraffin. Ubone isimanzi sisho ngathi sithela paraffin ngathi sithela petrol. Wena somileyo uzokuba yini? Awuthelwe neparaffin ngitsho nani? Nebenzini vele yephepho ka fast. Tinase ngeke bayithele. Vele kuzivuthela nje same time. So imani ukusihlukumeza thina. Sihlukumezeke kakhulu. That's why ubona abantu baseZimbabwe mabebeya lapha so. Wavele bagwinyitshe. Uyabona ukuthi umuntu akhona noma ngibuyela le kuyafana ngiseBaghdad ngibuyele ngapha ngiseBaghdad lana eBaghdad engcono ngoba sasekela kulo uyelo line wena wamalungelo. Lathi sobe siceleni khonapha ngoba sikabombalo omnyama. Amalungelo avuma wonke umuntu. Hayi lina lodwa. Wonke umuntu okhona ngaphansi kweSouth Africa unelungelo. Kodwa hayi lokumosha. Usiphathe kahle usebenze. So siyasebenza siyathini la sihlomeza ya bafethu la kungcono la sobona sezinkanda ungcono la. Ngiyakwazi ukuxoxa nepolisa sizixoxele sithone sihleka sithenga ukudla sidle. Ngale ngeke ukutholisa amasimba wona lawo. Kuyanyiwa. Buza ungizwe mhla ezobuya maye mhla ehamba eyobuya ngale uzokuya kutshela kahle ukuthi lapha na ezikasindlondlo engeke abone sibhame siwani ngitsho phakathi komcimbi wonke. Kuyobe kugadiwa amadonkipira. Bachaya impama kuphela. Lena nijwayele lapho ukuthi makunemicimbi ligada ngezipama. Ngala uqalwa ngale. Chaya indoda ngempama ibe round ngathi cassette baba. Kodwa njenge record ngale. Nafu usijwayela kabi nina. Sinenkinga ezinengi kakhulu esizibelethela amahlombe la. Emhlana yethu. Kunengi kakhulu vele sihlukumezeke kakhulu. Lina ngcono likhuluma ihistory lina. Into engayibonanga. Likhuluma ihistory into engayibonanga. Yabona ngomkhulu beni labo baba benu. Thina ngitsho day by day na now. Umntwana ozela izolo sephakathi wenkinga. Na uphila ngokusaba ezela izolo umntwana. Umntwana ozela izolo futhi ngathi ozela izolo oqeda kuzalwa manje uqala kuba lovalo ngale. Umntwana oqeda kuzalwa manje vele kasena peace. Mawufuna ukubona ngathi kunzima njani. Umntwana oqeda kuzalwa kasena peace yodwa. Lapha thina kuphela survivor khona ukuthi kuphela angeke kwenzakala ubuganga ofana nalapho ukuthi kuyakufana nabantu ukuthi thina ukubula abantu from nowhere from no reason. Yiko kuphela ungabe usurvivor khona ukuthi nje uphunga ubanjwa banjwe inkunzi nje kayikho lento le. Yabo ingama 1 nje kodwa mengakubamba uyofisa nokuthi kuba uzalwanga. Yikho nje kuphela sakwini le thina umthetho wakhona in terms of ezinye izinto nathi ezisivikelayo uright kakhulu. But when it comes to uzibuse uzimazenzela umathanda bakushaya ubhotshe ngale bhotshe straight. Ubhotshe ikakelo omle ubona ngathi ubhotshe idede ngale bhotshe umhudo.